gagayam na imbag nga orasyon matutudungal daw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa Tarina saan napud na nagantin tay drama ita. Nga makablawa mampay ni Nanay Maxima Macaranas di Tabimonton Malig Isabela from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal kani Edenis Danao di Rizal Purok 3 Santiago City. Kasi manti ko na ni Kab sa Tarina. Dear manang biyanang, may sa construction worker ti asawak. Kaya't gaputa saan nakamapna kiti sweldo na yawawat na kanyak, nag-applyak ang trabaho iti abroad, kaya't kasi na naprubaran nagiti papeles ko. Rugyak tag salaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon may iti usaran ni Rinang agabroad. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? O nanang, umadanin ati flight na. Adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Agpilit mo't. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlayang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga rog. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae iti balay no ada ako ni Jabrod. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Ada pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no ada ako ni Jabrod. Wan mat nga men, maneng. Amang ano apagsibo ni Rena, adan yawid mo ababaay. Saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasaya at kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mamang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod, ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay Jabrod. Lay, ada ka mo't gayam nito ibalayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, masakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito ka mo't tan. Ha? Ni isang tatang. Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron saan kang agpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija eh. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayunak nga mapuy-puyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangan mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti discardem. Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon matis wildom. Kasano nga ro da maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nala, gusto. Nag-ado manan nga ibagbagamon. Aminam ka di nga, agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jay ko kumarik, ta naggagagatas asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang.
Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Eh, At naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa basit. Hanggang simbre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildong. Talaga nga kasta. Siyak to pay, perme ti sakit ti bagbagyak itoy. Makabanog nga perme. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hanggang nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti juice kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan data nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot ti store mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanong ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako ngagluto. Nabanog ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansip. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni Maneng nga manugang tay jay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda langan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastao na yarikat na ijabrown. Kan nakitak pa yan nga niti pansit. Agasam nga'y dagita nga order na. Kung namala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot ko ma. Ngam sama. Pasig sabat nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta ti gasgastusin na. Ay wana niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na ti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam ansing bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare maning, dumagas ka pa ta isat mo. Nay, adang samot okasyon diti balayaw paray. Way paray, kasangay tayo bingkaw. Hanggang mangan ka pa sa kantwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang ba paray? Kain nagpay. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayo ngay? Nasaya at latama ng itanakaw. Ang ada sa balay ng ibaga. Anya datang ngay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kas ti aramidon na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramidin na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta agrig-rigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbaga ka na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo no panoy-noyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso asigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanda dya nga maning. Hello, Rina, bakit? Ano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin kan ilil ti kalaban ito'y. Apa kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Apay manon na bakit? Kaslad naman basol ko niti kasta pa nagsasaom.
Marigriga tanak pa nga makisao kadagiti amo kitoy, tasabalit ti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No nagsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina, Nag-uyong to pa dagiti amo kitoy. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, nga manano saklang itoy. bakit? Kaya't kung nga makaurnong tayo di kwarta, iso nga nano sa akin toy. Pagkatapos, kasadararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga, agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda sa store. Apay hang ka nga aglot to. Ni, nagkuna. Naminsan mo la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Hanggang nagawid akmat la adagos. Maditekas na aramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi ah. Hang ko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta trabaho ka ladta. Tapno damat kwartam. Hang ka nga agdanan ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanya no di na kun pauitan ta damat kwartak. Tiladyak kayat kat ti padaksendak. Sana po nura kita anay danon kan ka, Rina. Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit ti sikat ko nga agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw na ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbang laing data ti dadakkel na. Wan na, data tinagrigrig at kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito yung tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsaksakit. Puyatan na ta idi abang asikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit ang numar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kasta ti kayak na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko na nang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isura ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron na. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan ka nga apektado anak ko. Agtrabaho ka latta, kat agsingsingpot ka latta. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwarta, bitaw. Nay, apay, banaw timpaw iti anak ta. Dito ilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Layunam, nabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanamay. Si Kamal lang aro dalakla kaya manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Yakit uray ata mausarmay. Mausar nga. Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay kit kasano nga usarag, kit awan magto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas naman. Pikimot na di nga aircon. Nagdaklan di picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakal.
Uman-order ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nan, nayunamkit gina itaw. May mayatan ti kastaw yung tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag ditakan agbababaay. Adto dili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong, ta lakay kan baketan. Kano da emergensya paggastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwarta kita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran yung ay. Dahil ito man amayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami. Sanitan tadan pagkarit mi mayla. Alala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamom ngawan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumat ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi nakaabroad ni Rina. Una, nang runay ta, sudan ti pagpawpaw ita ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan. Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab-trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka, dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamot padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta ka nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga tag abroad. Hay, banog nga kan na yon. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina na? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang minken kwa na. Aramidin na lang ti kay-kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanogak nga rodan iti abroad. No ag-awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumaknang kanya na. Tahan nga amot ag-diskarte. Masan kami nga rodan ken ka anak kaw. Sa ano sinaam ni Maneng. Kay-kayat may. Nanang, tatang, makisinsina mo't tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. When mat nga main manay. Awatem ati gasat mau.
Nakapoy ka nga may iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iti asawa na. Ay, wan nga rodra At nanay, isunti umawag. Ay, sumbata mo ang lakay. Wait. Hello, Nakang. Hello, Tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga rurayan niyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas at imutang kanya iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ikikabit ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya, do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarot ka pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya man. Ang damit manan ka inagaw ta. Bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, Tatang. Taumay ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ah, apa aya? Ala, sumrak ka man pa eh. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Ah, Ada bakit nga asawa na. Ada middle age. Kanadagtawan iti 20. anya? Ay, gat idarom mo ah. Barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo, edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensya. Anya? Ay, awanan Tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot ako nga agsublay di abroad. Nagregati trabaho ay jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minen. Ay, hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di nakon kinunta kapulos. In black nakpayan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita siyak tim mo na anang isina kan kuana. Kan ginulibak. Tadakat nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rudan ti damag ko kan kuana. Sa anak mo na nag-abroad tadyak maanusan tirigat iti trabaho ije balasiw tao. Aglutluto aklatan iti merienda dito isango ti balay mi tay supay mata pangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak tadinak matan kayat, nga oray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tugayem mo, Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito darama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Kani papaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam na imbag ka naragsak nga daw yung amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Marlon saan napud na nagan dakin kapadasan iti may patanga-tangad drama ita. Nga makablawa man pa ni Grace Rodriguez, Arlene Siano kani William Collado. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon. Dear manang biyanang, nagaplayak para abroad kat idiruray konti flight ko impapas ko tinag happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon ko nak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kahit kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangan. Uray kanulatan tayo recruiter. So da kanon ti makamo amang biro kiti employer ka. Ay, kit nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaano laang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat mo't kat niya, tapno saan ako na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ah. Kahit sigurado nga rudaan anak ka. Wana na nang, agurayak lang iti awag na kanya. Ay na, itapay lang. Aggagatulan ti nakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakit urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata narigat ti mapaay. Sa nabali, kasiguradong na dyan na nang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. Noon danto pa'y kawaduwadan na, oray ingan fourth floor. Yan, anak. Sa to planwan day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng Julio. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Para kaminton ka ni Lucas nga anak yo adolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man akas ija anak ka. Warang ka sure da jayo. Kat masigurado kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka. Umay kanto ija balay inton malam. Kaagpasyatak man. Apay agpadispedida kan aya. Warang ka. Rogya akong tagpadispedida. Huston to, nag-flight account. Apay, nauma ka, ngagtartalon ka na ka. Warang girl, ilakok ton day talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawad-wad na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga saldaan pala eh. Alang araw. Itun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabali, taintun makaigima kiti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawon. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na nang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pa'y langan nyo mat. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dito yan balay nga agnaad dagiti gagayim mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ungat na nang. Ipapapas ko lang mataginom. Tajakton maaramid dagito ijay abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpaling kayo. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak ka niya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay nga ay nagluko ka na anak ko. No kasta, awanan at idagaso kayam. Awaran na.
Ta praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan mo't nga bangkag tara may dagto ija abroad? Ay agdardarasudos ka, Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Oo, naya. Di kay kadagdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak tayo bagbagayo aya. Awan pa kayo naiganday tapyak iti panag-abroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam Jackie kaanakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan kaanakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos na makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan isolidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makanabawal kan ko, ana. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timangtad. Ngamawan mo ten. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko ma, auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, Insan. Ay, Insan, bumulod ako mapay lang iti kwartam. Aramatan ni nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante manak ko. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alangaron sana balin, Insan. Sumapulak langan iti sa bali amaw tanga. Bala, pasensya kan abalasang ko. Una ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kini Jackie. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuluran. Ay, sana nang. Ora da kwarta, tsak kaya tagpabulod. Tama nga no, maruwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, itala nga umasidag kada tayo dagi dya kabagyan tayo. Taamuda nga men nga agabruda ko niti mabiit. Sigod man ta saan nga mas asidag dagi dya at tao. Sa dala makalagip kan umasidag mo, nadda ka sa pulan da. Adda nga rod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang naasyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katintad kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay naawang pa'y ngamin si ka nakakakasinublat kong agbantay. Inak ko mairuwar tay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaon day to'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Katadapay mo't nabate. Isupay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwarta nga uraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasan ko. Ala, ay agyaman nga rod, auntie. Sige, panawon kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adapag nami itang agagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minda dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nganti solidad? Nakarwaran. Itakano nga aldaw ti iruwar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar damat lang iti kwarta pagbayad da.
Wen, nagpauit mo't lang nila kay na. Kitaan niya man. Damat gayam kwartada. Ngamutangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan na kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho dito unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabailak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito'y. Itapay laeng, sursurwen yun, tagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasin to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manan itipilk adipay napusaan. At naita kay manan. Naita man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon, tapno adda pagpasweldo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa ila nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga eh. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Taiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmod, ay di ka agar-aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita dak ni Marlon di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyo. Wen ko nakmadagusin ha. Tasayang mo tay dak kelas wildo nga upper na. Ah, ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasakwa ba, Dok? Aspekan yun ni Nana Marcia, tamang rugin nagtrabaho dito balay nanang. Awanan ti rum pagsaritaan tayo. Ah, ay ikwa. Sana balay, takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Sitting pretty kan tulatan, tasya kung ti makaamoy ti amin. Di ka pa'y mutla ag-flight. Idin total ni Jerome akaanak kat nag-flight ay. Imun unakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ururaya kailangan tayo awag ti agency kanyak tata. Nga maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Kasyak tumanan no makaabroad kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairuaman ti bagik itilinong. Maikawa ako na mainitan. Kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. Andat pagpaswildo yung ay. Anda pa'y madyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no may boss. Anda pa'y matay bakak. Anda pa'y kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan kadagiti ilaklakom barawk. Sana bali ang kail na maka-abroad akton. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nana, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak. So nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kung mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobotun. Ay, pagpasyaran taya. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken na ito driver tilugan nga nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di Luzon. Ipapas tayo kagpasyar. Tamang ano mabayagak to ni di abroad. Di kayong ton masango nga ipasyar. Anya, Apay, kapanan niyo, Marlon. Ay, in kami agpasyar na.
Apay isandak ngay kuyaw. Umayak mo, Naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na, tawan mang pakan ka na iti dingwan iti balay. Apay isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya. Sana ta-order kami tulatan na. Ay agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyaw awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo Sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga ba Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita kong manantay post ni Marlon. Agsasarunumutan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumut ti post na. Nasursur ng samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jakamoy ti day di aka anak kamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro na. Tadi nantun maaramin tikas jay intun nakaabrudan. Unahangam kababain. Amangan no ibagadang agpalpalas to. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo tanakadasara kon Marlon. Na kayo ngayon na, di kayo mangan? Pasigmat anatang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga kitinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya Marlon. Tay mamangingina na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive ngamin nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di ngagpalingki kayaw igatangan dak mamatiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamot. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mo. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinayima sa sidaan mo. Ha? Sige. Gumatang aktaw na. Ambisyosa mo't na dyan na Marsya nanang. Napili ti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano bulan ang tinapalabas. Kunada idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Mapanak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananang awanan. Awanan te. Awanan na itinam na mga kadulyaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Subad na gayam. Tawanan ti awag na maure ka. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwa kitinwang. Ala, agawig kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y la sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nang dakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makaamoy ti amin. Agur-urayak malay ti awanan. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adlinguan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo ngamin dungag iti pamagbaga. Nanang. Amo kadida kon kasapulan nga sakbaya pumanawa kalag pay atay sweldo ka 15,000.
Anya, 15,000? Kat, kastamot ti saritaan mi kan ni Marlon, mare. Iso nga'y manugot ka nagbali na babaw ninyaw. Inananusak pa, nga uray awan masidsida. Kan uray awan mamermerienda. Inananusak, tapang panunutak tay 15,000 nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. Nanang? Marlon, ayan ti sweldo nga'y. Diya 15,000. Nana Marcia, amoy yung matakas ti tinapasama kanya. Hindi lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabalin. Nonya titulagan ta, tong palan ta, ah. Ulitak, ah. Inananusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito'y. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpe kasakpay dito yan, tamadmaditay sabon iti rupa. Basid lang ito kwartak dito yun, Nana. Manuday taya, Sangarye bulan. malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tayo automatic a washing machine yaw. Ha? Ah, ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan, Nana. Itid tayo dyan washing machine. Anya, Alan, Nana. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo iti balay marlawn. Kumboy yung dak, Nana. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay sanay! Ikariga takla baklaya nan. Ala, ibuat mo. Tabaklaya kon, Marlon. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni anti kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron din san Jackie. Kaya't mo pa'y taga-broad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwartakon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga kibus-busak, insan. Ay na, saan mga problema ang dayta, insan? May diskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ro din san. Inkarit ngamin kanina na nga pagnamayag apama na maka-abrodak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon dayto eh. Saan kanto na mapike? Agyaman na kinsan. Mabainak ko ma. Anya nga ro nga. Pasensyakan naawan na ipautang ko kan kaiday. Nawan, mawatak dayta, insan. Bastag sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam nagiti requirements sa rumbang nga alaam, insan. Tinulungan nak nga rod asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, kan tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigayam mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie saan napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan, La Union. Kastamatan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo, Isabela. From Jennifer Tolentino. Canti Calera family, dita Agoo, La Union. From Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear Manang Biyanang, nadunguak iti anak ko, kat namabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Sino man ang diya babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, Nanang.
Inyawid ko mat inin iti balay ni Nicole. Ah, jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat day jay nga agbalin anubyam. Nanang, Maminsan pa'y makitak day jay babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang day jay anak ko. Dito mo lang makatulong kan kain to nag-asawa kayaw. Jak kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa bali. Jak kayat day jay. alakad no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod kanukuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak, tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbaga. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Rejay. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin nas wasta. Sumapol kalangan iti sa bali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti ko nang kit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti ma-stress. No datan ti agasawa. No di nakgayang kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man radya babae, oh. Makita yo ka de? Itakla ang makita dahi dito lugar tayo, ah. Ah, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring dahi ta. Sigo na nagnaada di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na, angkal? Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek tuman nga rod kag pasyarita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikrik-nak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la kumaa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ating anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan kaya, sabong parakin ka. Ni, tay samat lalakaan asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay rama tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Ah, kwa. Kayat ka nga naman. Ken, Ah, data lang ti bagam? nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak ba't nga mo natiriknak Anya ti amok, no managdakdakas ka gayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursurwang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa amo na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading sa anak nagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mo ten iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni uncle mo Aloreto. Kasigurado adita mo't la maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na, agyaman na ka nanang. Talaga mo da. Diyo malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay, apay, asino mananday tatayra. Tay ka barbaro nga armayok nanang. Magustuak nga tamot lang. Una nang, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, kag bali na parikot choken ko na. Jak pa'y may pasar dito ya. Ta dinak pa'y mat inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo, anak ko.
Tako naman tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyan ka muna nang. Mamantay to ano agayan ayat kami. Tayra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awang magkediti makunak iti dayja abarutan na sigpag. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray Jay gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay dari iti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo't itulok day ta ante. Amamudak mo't ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ati panag-aaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos na danamnamak ka nakwada, mabantitig-tig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan nakmat, no kasya sarong karap. Saan ngamin ngagpapada nagiti babae kanakan? Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatik launay angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maupay ngay. Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan may awan ba't panggap ko manglukukin ka? Ipakpakaunak laang, tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipashare na kiti balayaw? Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman na kitinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman nak iti da ito Kinapudno na, italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaran ako na yun. Ay, Ne, didak sama kaya ta paray ti anak yun, Nana. ha? No didak kaya ta kao kailangang magkanyak. Makiwin na suwasa kon ni Reggie no nyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa kanuki din. Nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't ama-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. No ngay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimakinin na? Jay mo't anak mo. Isabay nga isortag desisyon para itiday ta, kabagis. Apay Reggie, di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang.
Ay sana mabalinti kas na kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang pasitan ako. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apa yan, Reggie? Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanaumati tay. Kumanabtuog pa amin ang kagawaan. Kat kay imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ininanang. Jak kaya tikas tagalad ti katugangan. Amo na mat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan tikas ta kabalay. Isa lumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa'y nga umuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawaro saan? Iso, tiag desisyon para ti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo nga agrikos. Damagag to pa'y ka ni nanang, no masapula masukatanan ti washing machine. Amangan no masa ertirig na no sukatantan iti baro. Anya? Ninanang mumanan? Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami na kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan a lalaki? Di ka man nagpander di ta asawam, Reggie. Kakaisuna di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantang merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay na ita. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwasi-iwas ko kan ka na iti walays. Sala mabalin tigas ta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaaya tinang ipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan na nangam siyak ta asawa na? Iso asyak ti rumba nga surutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas na ti panagsasaom ka ni nanang, Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapol nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no di naktong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan, di nakpanawan. Wala, surutag amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudin di ti kwarto, kasi katagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka wan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanon tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak ko man immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawakin kwa na. Awan pa'y serbina nagdaklan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin ako. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday ya at Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasanguak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan diya kasawa, Diyos ya ading ko. Basol mo mutlaeng, Ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramidin na. Saan apanangander day jay? May saka mo at kanunungan pa'y tiaramid na dya babae. Kat pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na.
Nagmayat mo tibiyag mo, Tayra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod nga glablaba. Kat basol na, imbagak mo ta sigudan na nga ilaba dagiti murang meet tapno sana maurnungan. Ngamdi mo't dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay, minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang itirong bang aramidan na. Tabi na ibayan yung mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan, sana siya ti karkaritam. Ay kawan na, day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayanan, Tayra. Pagtaltalawon na kun to inam, isapasan siya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tayra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak, wanag bati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anyamay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tayra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tay sunto mo layuman mo amin iti inam. Ikarik, diya kon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayan na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ko. Di ka ang motor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung dayuitan. Bungag ti saraming na iti tawa. Masa? Uun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya, nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ang sagana ka, tatagasin ka. Mapanta i-hospital ni tamot lang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apay napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Iso pag nakmam na jay anapasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang day tanak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adu nga minti na dait apas sa tarupam. Adlan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayo ngamin. Ha? Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na kanak ko. Di na ko mansideran. Ay, ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae. Ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabaling ka di nga agsarita kayo, iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni jay balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabangaran tirik nana. Ay, sige nga Rod.
Mabit lang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Ad-addan adinak kayat gapu iti kastay alangak. Ay, sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga taninanang mo nagsubliak diti balayo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kit nga rodan. Silulukat lata to'y balay para kan katayra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalapos. Katagyaban nak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanandak mat ananang. Aklunag ka naglablabesak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanen tayra balasang ko. Kat ikarik, jakon pakibyangan ti panagdenayo nga gasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul maten iti trabaho na. Jakon pinakibyangan ti panagdenada nga agasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pagkinawatan. Kat kasi na naurnusan ti panagdenada. Kat adan duwa nga anak da. Alakastan ti gayem mo Josie. Alaga gayem ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititong kalmaysa. Sa bali manan nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dito San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan, ti may patangatang ita ang drama, akapadasan. Kastiti ko nana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungungat, nang runan na damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, katada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay di ti paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Manggagaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di da pa'y mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti karuba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayong tumot at damasapul na kadakwada. Papaadwak nga ron ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan lang ti bunga da iti puun na. Sayang lang no matangkanan da. Ay naday ta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani. Ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangagtay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manan. Ay na, niramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukol na. Anya ngay, nakangaglakang nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda ngamin imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa'y kit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay ni,
Agmay-may sa kayon sa mananita, nana. Pimanaw man ng anak yo? Wala ba lasang kaw? Nagpasyudad manan. Tanay, ada trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo man at agmay-may sa nana. Wala ba lasang kaw? Nairwamak matkeden. Hey! Tumanaol kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damag po. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuya mabalin na maabangan. Uray italanga rabi. Nadadailan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Eh, saan kami akas tanana? Kas makita yun mo, kadwak pa iti ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo da kita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kaya't dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunig kayo pa'y barok. Ay, isa pa ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taadda ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Ta saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahe. Mala, ayabam jasawam ijarwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Kat ipagpabalayulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaan. Andan samot sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagichay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak di tarubayan. Iso dagita katay na isarong dito'y at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalayng gayam. Kunambatlan bak ng mata kundi tulong. Angam kasla nasing pagmadagilisa nga ili na nanang. Nagisam damot itay lima basa kijay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami nana, ha? Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayaat kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumarong karak tumaren. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtulo. Agtagtag gayam ti bubong yaw nana. Ay, won nga rod Mamin apul latak nga maikat mo lata. Kansa na balik ta damot timba amay taya.
Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alar na, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay may saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanya. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga watan ngam ipilit damat. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako ripot da gijaykat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damat. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damat. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismel ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, Jana, imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang? Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka numot ti gimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi jata tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damag gayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaang. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laang akit siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale. Tainton sumaruno amok ton. Ay sayang atalaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay nagmayat matan tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day. Saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat mang limlimo dalaang. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga ta ti tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga ta dagita. Tumalang kiyaw damot. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ada ti baknang. Amang ano da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng, iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita, asit gakman ita.
Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Kahit isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, isu dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. What? Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami laeng. Kasta lang aminin tiliwliwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawan ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atay. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo di may sa nga anak ko. Kat di mo't may sa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nene, nagadumot ti appliances mo. Ngam ti daduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita. Taginanaak mo ten. At damutan inroar ko abaro nga ulas kan pungan nga usaran niyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne. Nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabang lupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang araw, inkaginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samad sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Asino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagusdan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang pati di parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita ka jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanay. Kat idi nagringak. Awam madan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagi jay sa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayat nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay bumangon ak man laang.
Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo ka dagiti appliances yu dito balay yu nga eh. Nangikabilan yu ginagina-vase yu. Kantay dakla TV yu. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakita am. Bisita! Awang mga nasang putak dito balay yu. Anya? Awan mo't tandagitay bagda dito eh. Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan yo! Nukasta? Anda sa nga ili yu, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Taawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo tibak katulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan datin tulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ko. Ala, amangan mo't no daing paangot da kayo. Iso na imas ti turog yu. Anya. Ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mutan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jerelo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayo i-report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nga ipatawid ko kan kaday jay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabroad ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo tan. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin ang hapakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa ama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo nga min dito balayo iti saan yung amam mo. Kanay baga ni nanaluling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmut. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kat patsyak amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrup-rupa mo't abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bag na. Nagdadakkel ti aritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin.
Imayak idin, ngam nalipata kon. Ay ikwa, ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siyak laangan tan kita umato'y balay ko saan na presentable. Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pang tedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam aming dagita korta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Pa yan? May bakit? Ay, di na bakalan. Pangasira. Ay, agyaman ak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loleng. Wan, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaan, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaan na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunaklano agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat itisan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko tagin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso kat di kaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayam mo, Tessie. Alaga gayam di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Ititonggal may sa.